пошто знаеме реакцијата на Лино каква ќе биде ако изгуби. Да. И што беше. Викаме, слушај брат, ова иде, има напад Хрватска. Нека да, гол завршува нерешено. Да. И идеме на продолжеци. Кој е подобар сега, нека си реши да не ја решаваме ние утакмица. Сигурно не ми Шпанија помил. И се случува ово. И сега тргам ја, нели да тргне на Преваров да не ги гледат играчите, не ме гледа мене. Трчам од едниот гол према другиот и како ни е движењето, веќе се местам на позиција на гол судија. Само што се вртам према игралиштево, слушам свирка што е предпознатлива за нас судиите дека суди судијата поле, ама за контра одлука за да му одземе топката. Она подолга свирка појака. Ја му викам, црни Джоле, што судиш? И он ќути, му викам, абе Джоле, што направи? Што направи? Абе брат Чекори. Абе викам, се судат ли сега Чекори? Брат мора, вика, 8 ги направи. Ја викам, добро. И јас чекав момент да заврши утакмица. Не ни стоев на нервозен. Идам да гледам на YouTube дали су кораци. Да, али слушај сега што е работа. Замисли да даде Хрватска гол од Чекори. Ке не изедеа, живи ке не изедеа. Знаеш кој е притисокот на нас? Невиден. И ја му викам, ај да беа 3, 4. Ке прогледаш низ прсти некако. Многу беа. Тоа е појако од тебе, инстинкт е тоа. Автоматски. Прелина. Molim te, izvinjam se, ja gledam utakmicu, svi gledamo naravno tu utakmicu. Ti si publika. Ja vidim korake. Ja kažem, a pre nego što je to, kažem, al pa Đokica i Slave sude, Lino je tamo, to je šema, to je Burazov, znaš. I ja kažem, bre, koraci. Đole, Burazov, koraci. Ja kažem, au, Đole, svaka čast. Majke mi, ja kažem, je li moguće da ih je svirao? Ja sam, koraci. Vujo, si igraš Đole, muda. Ne, svaka čast, mislim, apsolutno. I naravno onda vidimo da Lina kaže, ovi lopovi su nas pokrali. Lino, kako reagiraš koga slušaš svirku? Ne, ovo moram komentirati. Mislim, ovo što je Đokica rekao, jako detaljno je rekao i ovo što je rekao, sve u pravu. Bio je pritisak veliki, mi smo imali tešku i ja sam htio tu titulu, naravno. I možda zbog toga što sam toliko htio tu titulu, možda više nisi objektivan, više subjektivan postaješ. Meni su tamo 3 detalja na toj utakmici bila jako bitna. Ne ovo 4 korake, to je meni bilo jasno. Dobro. I odlično je rezonirao da je tako sam ja mislio, a to nisu oni krivi, da očekivao da mi ćemo dati gol u tom napadu, bit će produžeci. I to je točno upravo bilo. Sve je to. Sporne su tamo 3 detalja. Uopće nisu ti koraci bili sporni. Meni je to jasno. Ja sam isto djevica, analiza teška, koji oni. Dakle, oni su, mislim, i odlično su li utakmicu, samo su mi 3 detalja bili sumljivi. Prvo, poništa 3 naša gola, jer je ko Marić dao gol je prije pao u prostor i ponavlja se sedmerac je, ne poštio se. Sumnjivo mi je dao 3 puta, takvi se slučaje možda u njegovoj karijeri događa jedanput. Kako to na jednoj utakmici 3 puta to? Znači on daje gol, poništava se, ali penal. A znaš zašto? Onda mi zločest sam. Dobro. Znači u 3 mogućnosti kad daješ 3 penala, on može fullat penal. Jedan na to se završava gol, 0, tako je nerešen dolje, gol. Ne koraci, nego meni je sjedan slučaj kad je bilo 20-19 za nas. Mi smo njima uzeli loptu i vodi ovaj mali ljevak, ovaj visoki, pomognite mi. Naš Stepančić vodi loptu, a Kanelas juri Horvata očekujući da će on dati loptu u kontru Kanelasu. Horvatu. Međutim, on sam vodi, on mijenja odluku, vraća se i ide pod tog našeg ljevaka. Pa to ne može biti probijanje. Mi smo izgubili loptu. Uzeo nam loptu. Aha, on ne prati Horvata da bi... Ne, on bježi od Horvata, više zna da ništa... I on je u pokretu, znači pravilo to koje predviđa je apsolutno ja. I sad treća, da mi kaže kad su oni izgubili loptu, a sada ovako čuva loptu mali brat. Kako se zove? A ne... Brat, 2 brata. Dušebaj. Znači, ne da nama da dođemo do lopte. Znači, on sakriva. To je naša lopta. Ne može on više meni bez lopte. On izgubio loptu, on sada, lopta je tu i sad on ne da našima da dođe do lopte. To su 3 strašne odluke. Srečke odluke. Vujo neka kažem pozicija na publika. Ali
Ali, ja Potpuno si praštam u to, pravu. možda se nisam, Potpuno si u možda pravu. nisam upravo, možda nisam, ali ja kažem, ja sam djevica gledam. Ali on je jako analizirao utakmicu točno.